an adit all ul same ni to bu la pe hi yu ma ke theo chu tha do pau to dong kilo lo chu hi chi chu ep to iko ma he le ep to plausible la he le o chiang hung su do am thul hung khat hung su dam ti pa chu hil di da hi zia chu he class 5 ma ha chung lo hon lang he thei ve tao noi lo hon he thei lo diu ta chu chi chu ka ge la ki na mo a ma sang lai da te so thu se le kyo khang lai cho he le ilit nung sanga le khan ki sim chu hi ya chu bin ep sei dong le ke he ye nga hi chu khu ep di nga bo lo ma ti le a spelling tha do pau ako do ho spelling ho he thei na di nga chu a sentence ling lo wa ko thul hong ling lo wa ko bo lo chu an iti a le ako do im cha om lo mi pau the le chu it all ul sa me ni to bu la pe hi yu ma ki te ho chu tha lo pau dong ki lo lo chu na hi chu chu hin su tu a an ki ti pa chu i pi to i go ba he le sentence hung hing am ti pa chu hi tin bol de ya ti so ne ho ding ha sa dam ka ti abc chu la het sao he ta na hi jong chu abc chu tha lo pa wai se le abc ti di bo chu ya chu a ki bo le bo hi chi chu hi na hi jong chu ne them di wa pha ma sa kha ta na sei bang wa chu aneu ho loi chu atuma bol di hei ai le ama ho akum le thu to ki tu bip siwa chu le khabu neu cha khata pi a hi chi chu thim vet na exam jong chu bol ji di dil thun tieng bol dam ai lo wa le kum thun tieng bol tham chi chu